Macam perang! Macam perang! Macam perang! Macam perang! LBA government! Down! LBA government! Down! LBA government! Down! Police! Down! Police! Down! Haga sengi bapenteri kami ke non-cooperation movement haga arpsan terik unai weng hajar arpuar. Kakenhun seng balang jong kisau tuli kiseng bakentup ke KSU, FKJGP, RBYF, bad HNYF nong po circle. Kilalit ban khang kerdep iki katu kani ke office terekam sarkar. Bad kani kakenhun seng balang kilalit turru syok office deputy commissioner ke distrik Riboy ban pa mino iki nong tre sarkar ban ai ke jingi trelang ban sangi terekam haga ni sengi. Tang Maria yo jeng tip halor kene kejing temu kiseng balang bantur jaka office deputy commissioner kibor pulet kilalet ban sertap ke kerdop office deputy commissioner tak haduk balami kejing ya ke baklut pha hapadeng ki he pulet majestor bat kinong yalam seng balang. Hadian katu kene por namar kejing bamsha majestor kiseng balang bandrung chapok office kinong yalam seng balang kilepen pau baladami kanu kejing jabes ngusi kibor district ken haban shim ya kejing kit clear. Hagan ni kejuk kesini kino ngelam seng balang jokin South Ligi Seng kilalet dru ban pensange ek interview tungkam jong katenat superintending engineer ke office PHE Hanong Po. Kita berschedule nomor apa? Bayu ada persir itu esok kilan. Kada cuma interview bisa jadi kibat saya bagi hak schedule dia. Okey. Pas semua nomor apa? Kelasa di sisi orang kan dia kumne hai ngasam nyoki tu no. Dan lagi sak semua ka musim boleh lu jungno kada tinggi sok ketik mete saya gari gejak berdoaan nyungkang kita employment kuat ai bekerja kam kejam iyo mar wan interview ni squad ba ada pina corporate office pina me ai interview kina kimban se bakin hab schedule biang sisa bilang ke kami elat ba elat kabang ba kapan ibat ba hari boy lumdor ka jing itli okey ada pindan hi jing itli saya setuju ini dia nak kalian juga NGOs ikut ayu babahai nam tai kun semula baro imkuat bamba numyo kam meno ikut beno kam taba ya trai lang kada pidon ke mesim itlang HKBD bat kini ki post ki ba fair po ka jongka district lab pada sub divisional lab te kumba ngi yo ihi ka jingja ka longba ki wan ka to ka ningut ki brio na ka liang jongki seng ki ba fair ki lawan penseng ya no ai gani te HKBD ba kani ka benta ngina kalian ke office ngim simdan kanu ga rai ka bangi ngin sim ring yong beng ni hapan ya keren bat kinong wan interview te ngila yo ru ya kejing ya keren bagi nong interview bat kila kongo bat ngila sim ya katanas jongki ke babuan ki ngila pensengian oswai gani bat ngin salia pat hakoi ke por hoi kalakta namar babalai long deban pendap mentakas ngi ya program ti hakaliang joko office su ngi don ka iu nama ngi lakhot igi expert ke buan nabar ti kan pensitom yang ngiru ikiru komsekam ngiru lalong fully prepared nam takan diga interview mentakas ngi tingi hapan reschedule biang te ka kawara ye ka jinge ki ngila siam hi dalam jongki mat kila saki haba ki kon semla jengi ki baile interview mtasngi ki la priang berkersan jengi ki sauseng rengi nak liang ki sauseng ruk inom sim klikti ngai buden nak por ban sim nak jibak klik ban le irsidil habide bekeneka interview juki kemtasngi tengi kentui ki tu ki kon semla ki sim tam ki ba wan interview mtasngi ki macam ngila pulom no pensengen no ki sim bakemde ka jing pensengen tang mentasngi hari nak liang jengi ki sauseng ngai pitang nak por ban buden bat ya piru indor katlang berkini kun sebelah kun tilang berkini. Habidi berkata para don hi kemsim ke bani snok tilang ngam try bikin skong dunong nomor ba on reschedule biang ban mesa isien ba nakaliang office kelakular ba on reschedule biang ya kene ke interview.